Hadirin bagi nong mikmat ke yang dorbar thawan ke jala Meghalaya keladap jit thamayo MP na kani ke jala uban mikmat ke yang dorbar Raja Sabha ya ke bala job suk do Presiden jong ka seng san partai National People's Party Meghalaya bat ha kani ke tayo latut ke jing ai kublai bat jing pen kup buram ya uni urang ba ubala job ya kani ke election. Kawai ni kejingelang penkup buram yau MP bertema Syekh Raja Sabha Dr. W.R. Karaluki kadai kebala penlong dak senjuk kirang bak senong keberi unyau trap kebala penlong Hakasi National Darbar Hall hamau kar Shillong. Hagani kejingelang penkup buram nak yang gidkot jeng dak senjuk lawan Esim benta tang daki kato kenengut kinong kitkam ke bahakmat e. Bagen top yu ad hoc Presiden uba SB Nongthar badu Secretary uba RL Bla. Habakran nak kejingelang kinong ngelam jeng senjuk kirang bak senong keberi unyau trap kilapen pau hau Dr. W.R. Karaluki. Baga jinglet mi kemat jung ukumu MP Syekh Raja Sabha kan longkum ke ketika diang na kebentak kijat benriau kena kejela. Bat kamtam menesat halor ke amendment ya ke 6th schedule bat menesat na kebentak ban penrung ya ke ketien khasi ha ke 8th schedule. Kawai ke paper ke bunga I ha ke ni ke ICSSR Indian Council of Social Scientific Research. Lek buburom bunga le research stay the ngai the concept the jaitia concept of democracy. Kabaka cuy ngatrai khasi concept of democracy. Ngong ba kecing sensar pai ba kamdei tang degree. Ni nado handan thai kecing sensar pai ba kelayat. Kemudian kum hajan til him nang ta kiwan kita loy kirang ba snong ni kata. Bat kayai bai ba. Tengah trai ke wei ke ba ngila bani I kedai hakane ke pandemi. Ngai involve jalan dia setai bat kirang ba snong setai si sen bala ong ke snong song mula song ngalap ko ye lagi snong kila khang tala po itu ki ye gitu ki ba quarantine to kim complete kat bu sarkar kamla kum fi ong kedai kani hoj kum ki breu ki banget hu belai nget kare ki jingker khu jong belai ye gari ba ke jaj breu ko jongi ko lobo kerpang re ha ke jok por kumun ong kisnong ngatrai ha ban ai ke kredit ba balai ba kani ke pandemik ke akhir kani ke ri ke jong